Ngibingelela umama bonke be-youth ngandele Sunday School Jesu Kristu inkosi. Ngithe ngizobonga uNkulunkulu wazalo onyakeni omutsha. Ngibonga njalo lokungena emkhosini. Bengiqala nami ukungena emkhosini omude ngoba 21 days. Lami benginovalo ngithi ngizokhona kodwa ngibangela ukuthi le imikhosi emfitshane nje ngalithuba nzima kakhulu but lo oka 21 days umangalisile ukuthi ngendlela ebengistrong ngakhona belokhu ngisacabanga ukuthi kusazokhuphukela kakhulu kodwa ngabona ukuthi kuyahambeka saze sayikhutha 21 days. Ngiyabonga uNkulunkulu ngamandla angiphe wona kulo mkhosi. Ngithanda njalo lokudlulisa isimanga angenzele sona kule ifoni le ngisebenzisayo ngayiphiwa ngabelungu. Kuthe ngenye day angazi ukuthi bese kuday bani mangithi umfana ngomncane ngithi ayifake e-charging amana mangale nje amanathi yena i-charge kuphi kodwa uyakwazi ukuthi i-charger isebenzisayo ile i-wireless charger ngoba yayifake i-charging system le phone since umuntu ngengiyikhabele yayiyala lami ngeke ngizame ngalama ama-charger yale nje zithuleka. So umfana wasemana nje vula i-draw mayivula i-draw uthatha i-charger lana lokuthi yayivele ibuyaphi asiwazi ngoba lo mhlobo we-charger vele besingenawo endlini. So sazi ukuthi le charger yayivele ibuya mayithatha le charger mana nje ayiqhumele i-charger aqhume ifoni imali i-charge nje sithubeke. So ngamangala zonke endlini ukuthi kanjani ngoba le phone ayikaze since ngayiphiwa umuntu nguye waqala ukuyifaka e-charging yayala vele uboniswa khona ukuthi i-charging system yakho. So mhlalokho wayifaka umfana le charger leyo lamandla ngikwazi ukuthi le charger ibuyaphi and ifoni iyasebenza lamanje and i-fast le charger ngendlela e-charger ngakhona ngoba le wireless charger vele i-charger ibi-slow. So ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi ubonile ukuthi mina ngiyayidinga ngaleyo ndlela le phone ukuthi kumele isebenze le charging system ngoba kungayiswebe ngeke isebenze vele ngoba mayivele ifoni i-charging system akwenzeki vele ukuthi esithubeni nje simana nje sithathe. So ngambonga uNkulunkulu ukuthi ngendlela angenzele ngakhona umusa. Ngiphinde ngimbonge futhi kulo mama engikoloda imali and leyo mali ngangingayithathanga ngendlela ehlambulukileyo. So ngoba uNkulunkulu wathi uyasibhala isono sakho uphinde uhambe futhi uyexolisa emuntwini omonileyo. So lo muntu ngendlela ebengisijwayelane ngakhona bekungiphelela amanhloni ukuthi ngizoqala. And then ngesikhathi ngisemkhosini bekulokho ku-indicator emaphisheni ukuthi kumele uhambe ehlambuluko mangizitshela ukuthi ngizoqala kodwa ngagcina kwaba le intshumayelo le ngayizwa ukuthi le ngathi iqondeke iminqo mhlalokho ngazitshela ukuthi noma kanjani ngiyashiya kwesaba uNkulunkulu uthanga ngiphanga umoya kwesaba ngam-WhatsApp mangi-WhatsApp kwaba libhadi wathi ngisesibhedlela angazi noma bazongithi sithatha ngathi alright ngizokulinda ke manje ngamcheck wathi hayi sengivumile. Ngahamba first day mangifika ngithola ukuthi hayi usaphathekile kwabanzima ukuthi ngikhulume. Then ngalinda futhi ngabuyela ngamcheck mangithola ngoba ifoni ngangitshelile vele ukuthi kulento engifuna ukukhuluma nayo eserious. Manje ngamthola hayi ngihlala okungcono ngaqala ke ngiyampipiza nje ngoba ngumuntu nje ngibona vele kuyakhula. Then ngokuhamba kwesikhathi ke ngafikisana labanye mama laba bezombona. So basebehamba bathe sebehambile ke ngadwa isipini sokuthi ngikhulume naye ngitshele kulento esosiyenzakalayo. So ngithe eyenzakalayo ngesikhathi esinje ngithe ngizoxolisa into engayenzayo yayi-wrong kakhulu. So bengicela ukuthi nje sivumelane ukuthi le mali ngizokubhadala njani. Wangenzela isimanga mama wavela wathi akula mali engiyayi-expecta kuwe kwenzeka lokho kwenzekayo lawe isimo sasikuphoqa and vele isimo sasingiphoqa mama. So wathi nami maybe ngangikwenza isimo nami ngangizoyenza leyo ngicela sikhohle lento
siqhubekele phambili ngempilo. Ngambonga uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ngisulela isikoloto esingaka ngoba ngangilokho ngizitshela ukuthi kusamele ukuthi futhi ngiqhubeke ngibhadale isikoloto ngoba kulesi sikoloto ade ngisiphushe ngoDisemba. So ngithi somele ngiqale lesikoloto kumele ngisenze uma ngifuna ukuthi ngixabane. Ngakho ngiyambonga uNkulunkulu ngesikoloto lesi angisukele sona ngenzele isimanga. Ngithi Jesu Kristu inkosi.